Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Laha ka nkandziyiso lowu ndzi lava ku ya vulavula hi loko xiyimbeleri Mr Postmaster Power Sikulieza Ndlovu va kombesa vumunhu eka psychology na le ka Nomonde Roger. Hi ta va hi swi vonile leswaku xitichi xa Munghana Lonene FM Makomba Ndlela xi simeke masagwadi ya 18 laha ku nga na swiyenge swa ku hambanahambana, naswona hi fiki hi vona swiyimbeleri swo njhe va Mr Post, va psychology na va Nomonde Roger va kumeka va xaxametiwile eka swiyenge leswi ku hambanahambana ka swona. Se hi voni xiyimbeleri Mr Post va fika va kombelela psychology, Nomonde Roger na vona n'winyi ku va votheliwa eka swiyenge leswi ku hambanahambana ka swona. Naswona swa kala ku va xiyimbeleri xi kombelela xiyimbeleri kulori ku va xi votheriwa eka xiyenge lexi na xona xi nga xaxametiwa eka xona. Loko ho languta Mr Post va xaxametiwile eka Best Xitsonga Album of the Year, kasi na psychology na yena u xaxametiwile na Nomonde Roger na yena u xaxametiwile eka xiyenge lexiwani. Kambe Mr Post vele ku va kombeleleni na vona leswaku a va votheriwi, leswi hi nga vulaka leswaku i vumunhu sweswo. Naswona loko hi langutile eka ntlawa lowuwani ha swi tiva leswaku vanhu lava tirhisana psychology, Mr Post na Nomonde Roger i vanhu lava tirhisanaka tani hi ntlawa. Se swa kala leswaku hinkwavo va kumeka va xaxametiwile eka masagwadi, leswi hi nga vulaka leswaku ve le ku tirheni swinene. Hi rhandza ku va hi va bela mandla eka sweswo, kambe hambiswiritano loko hi langutile mikama yin'wana mi kuma leswaku timhaka ta masagwadi a ti fambi kahle, ngopfungopfu loko swi fika eka ku xaxametiwa. Ndza mi nyika xikombiso, loko hi languta album ya psychology hi pimanisa na ya Hlavu Sikiza, loko ho tsundzuka kahle album leyi nga fika yi va na matimba ku ve album ya Hlavu Sikiza, kambe a yi xaxametiwanga. Leswi hi nga tiviki leswaku xivangelo ku nga va ku ri yini. Loko ho tsundzuka risimu leri nga thyiwa leswaku Maxaka, leri ri tivekaka swinene tanihi Khazi na Khazi, ri fiki ri ba bembele swinene. Hi ku vona ka mina ni vona ingaku a ri ringanerile leswaku ri xaxametiwile eka xin'wana xa swiyenge leswi swi nga kona eka masagwadi ya 18 ya Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Kambe hambiswiritano hi rhandza ku va hi bela mandla eka Team Post ku va va koti ku va va fikelela ku va va xaxametiwa. Swi vula swin'wanyana eka ntlawa wa vona, leswi vula leswaku ri ve le ku tirheni swinene. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro. Ndambavisa maloba.